Klisanski karneval je samo jedan u nizu događaja kojima je pružena prilika mladima da steknu odgovornost i učestvuju u stvaranju nečega što je u skladu sa njihovim interesovanjima, vrednostima tolerancije, solidarnosti i prihvatanja različitosti. Centar za omladinski rad organizovao je u prethodnom periodu niz druženja u naseljima na periferiji grada. Organizovane su sportske, muzičke, kreativne, zabavne i edukativne radionice. Mladi su imali priliku da upoznaju nove načine za kvalitetno ispunjavanje slobodnog vremena. Učesnici su bili mladi uzrasta od 12 do 18 godina. Prevashodno su to dakle mladi koji žive na Adicama i na Klisi, odnosno Velikom Ritu. Ovi mladi su negde, radionice su tako kreirane prema nekim njihovim interesovanjima do kojih smo mi došli ranije radom mobilnog omladinskog kluba baš u ovim mesnim zajednicama, a same radionice su u stvari isprovodili naši volonteri uzrasta do 22 godine, tako da je negde to bila vršnjačka edukacija i u stvari vršnjačka podrška u učenju. U okviru karnevala nastupili su mladi muzičari i muzičarke sa Klise, plesni klub Impuls Dance Studio, škola cirkusa Cirkuneo je organizovala radionicu cirkuskih veština, a postojali su i kuci za zabavu i društvene igre. Bili su nam dosta korisni, na primjer učili smo da sviramo gitaru, učili smo da možemo biti dobar tim, da možemo da napredujemo na sve aktivnosti. Šta ti je bilo najzanimljivije? Fudbal. Najviše sam se dopala po koreografije, nastupi i te stvari, žurke i to. I koliko su korisne ove radionice? Pa jako, jer, na primjer, imam ja svoju grupu gdje smo smislile sve korake same, ništa nismo uzimale i krale od nekih koreografija i to. Dakle i zabavno. Da, i zabavno je, da. Cilj je definitivno ostvaren, mi smo jako zadovoljni pre svega odzivom mladih koji su učestvovali na radionicama, naročito kada se uzme u obzir da u ovim mesnim zajednicama ne postoji toliko ovakvih aktivnosti za mlade koji uopšte tu žive. I tako da smo veoma zadovoljni negde i njihovom reakcijom na nas, njihovim interesovanjima. Mobilni omladinski klub nastavit će da radi u ovim mesnim zajednicama.